linaachia, linaachia. Pokea, 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 pokea. Nguvu za giza kama ulizuia watu wasiombe, toka, achia. Mapepo, roho za giza zinaachia, zinaachia, zinaachia. Jaa tena, jaa mara mia, jaa upako maradufu, jaa tena, jaa tena. Waliokushambulia wanakuachia, wanaachia vipawa, wanaachia nyota, wanaachia nyota, wanaachia nyota ya utumishi, wanaachia nyota ya utumishi, wanaachia hiyo nyota ya utumishi, inaachia. Saa imefika, wewe uamsho inapita, wewe uamsho inapita, wewe uamsho inapita, wewe uamsho inapita. Yes, right now, right now, right now, right now. Saa imefika, wewe uamsho, jaa, jaa upako, 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 upako. Ile ni roho inakujika, inaachia kipawa chake, inaachia uamsho wake, inaachia ule utumishi kubwa ulioshikiliwa, inaachia, 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 inaachia. Nguvu za Mungu zinapita hapa kama moto, kama moto, kama moto, kama moto, kama moto, kama moto. Ndio, 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 ndio. Endelea kutoa hiyo nguvu, endelea, 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 endelea. Ulipokuta maombi unaachiliwa hapa, upako maombi unaachiliwa, upako mpya, 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 upako mpya. Katika jina la Yesu,